Welcome back, listeners or viewers of Mohaladitwe TV. Lenaneo ke lona la rona la Moya wa Kgwebo, entrepreneur spirit. Re kwano monana ho ntate sehloho kwano mme se budi sa rona se kwano mona ho tlatla mo interviewer letsatsing la kajeno, mme re a bona mosebetsi wa o etsang, mme tse ngata o tlatla di bua nakong eo ba sentseng ba ja lekomo ba qoqa. Welcome. Welcome guys to the Moya wa Kgwebo. Nna ka lebitso ke Nare. Today re etetse Ntate Moki. He's a shoe repair guy and a business entrepreneur. Tobela Ntate Sehloho guy. Le ka re tlhalositse hore Ntate Sehloho ke mang, o tswa kae? Ntate Sehloho ke Ntate Sehloho Mafana. Okay. O tswa Lesotho. Okay. Okay, and then Ntate Sehloho business ya lena ke business ya mofuta mang? As you can see, le busy repair here. Business ya ka ke ya dieta nna. Okay, dieta ntate. Le ka re le kere kae tlhase ya o fixa dieta Ntate Sehloho? Ke tsere kae? Ke le motivate le keng? Ke tsere. Ke fumane a ke le mophatong ke go kela mosuwe wa ka ke monne ke ithutela go ka teng. Okay, Ntate Sehloho. And then ke tla reng inspiration ya lena matla a o dira mosebetsi o le anka kae, and then le di phumelelo tla re keng phumelelo tja lena ka mmeloko le ka re tlhalosetsa ka tsona. Nna ka o tlhalosetsa Le ka tlhalosetsa ntate. go le ka go mpotsa gore na ke tloga kae le yona ke qadile jwang. Okay, ntate ke tlile ka yona tlase haholo ke sa sebeletsa lephepheng ka ntle ka mona, empane matla modimo a nna etsa gore hanyane ke be ke tlo fihlella boemo bona bo kileng ho bona. Ho fihlela hana tjenana e se dieta fela se le ka mona. Ka mona. And then ntate le ka reng go rakgwebo ba ile reng ba qala maybe bangwe ba batla o ira dikgwebo, le ka reng mo bona? Nka go go bona ba be le tiisetso hobane business ya go e qala ha e bobebe gore e ka fumana e se phahame, mme ba be le tiisetso le ha e baneng ba bona go nyolosetsa le ka nna le bona nna ka nyolosetsa. Okay. And then Ntate Sehloho, ha motho a le interested maybe ka business ya lena ka le fumana kae? A ka re fumana hona mona Re tla di kae mona? Ba bongwe ba le bathiletse ba kgone ho tseba hore ke mo kae. mona ke face 9 Rachi Magarachi. Okay, and then the cell phone number maybe ha motho a batla ho founela. Ha ke di tsebe ka hloho. Le phone ya ka ke se lo go di share fela ntate ya ding ke tlabe ha phone ya tla kena hona. Okay, while we still waiting for the numbers, Ntate nka le botsa potso ya gore le fitlheletseng le ka taba ya kgwebo ya lena? Ke fitlheletse go ke ha 5 ke be ke kenya tape Le be le kenye tape. and that Okay. ka yona business yona. Okay guys, as you can see in here, nothing is too small, and then how tala you have to work hard, and then everything else in alena go ya yona o tla phumelela le wena. Thank you very much. Okay guys, re di kry-ile dinomoro tsa ntate ke 064 833 6323. Please guys, if you're interested in
helping Ntate grow his business further, or over customer, please call that number. And then guys, as for me, I'd like to say thank you very much. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you very much. I hope you enjoy.